Javno komunalno preduzeće Vodovod iz Sremske Mitrovice svojim potrošačima obezbeđuje uredno vodosnabdevanje vodom visokog kvaliteta, konstantno unapređuje sistem ove komunalne delatnosti i čuva životnu sredinu i vodu kao prirodni resurs. Pored toga, kroz edukativne programe Vodovod nastoji da podigne nivo svesti, naročito kod najmlađih, o značaju voda, kao i odgovornom ponašanju prema ovom prirodnom resursu. Pokušavamo da edukujemo decu da od malih nogu, znači vodu treba štedjeti jer je to jedan važan resurs koga ima sve manje i voda je sve zagađenija, tako da ako želimo da imamo kvalitetnu i zdravu pijaću vodu, moramo da vodimo računa o njoj. Voda pokriva oko 71% površine naše planete, ali samo 2,5% svih vodnih resursa spada u pijaću vodu, dok samo 1% pijaće vode je lako dostupan ljudima. Zbog porasta potrošnje, različitih zagađenja, ali i lošeg upravljanja resursima, raspoložive količine vode se stalno smanjuju. Stručnjaci upozoravaju da je štednja neophodna i da se voda mora koristiti racionalno. Svakog dana sprovodimo sve aktivnosti kako bi svim našim sugrađanima obezbedili higijensku ispravnu i zdravstveno bezbednu vodu i ovom prilikom bih želela da naglasim da naši sugrađani mogu da budu spokojni i sigurni u to da isto takvu vodu i piju. Manifestaciju Svaka kap je važna organizovali su javno komunalno preduzeće Vodovod i Zavod za javno zdravlje, a uz podršku grada Sremska Mitrovica. Danas obeležavamo Svetski dan vode u realizaciji komunalnog preduzeća Vodovod i Zavoda za javno zdravlje. Naši najmlađi predškolci iz Sremske Mitrovice će nas podsjetiti na značaj ovog nezamenljivog resursa kroz svoju igru i kroz svoje sportske aktivnosti. Na Svetski dan voda, organizatori manifestacije Svaka kap je važna želeli su da se kroz igru i sportske aktivnosti na simboličan način ukaže na važnost očuvanja vode kao nezamenjivog prirodnog resursa. Kroz savladavanje prepreka na poligonu spretnosti, mališani su nam pokazali kako se voda čuva i štedi.